The basic space of your living room need a few objects that it can't go without. So wat ons nodig het, is om te begin 'n bank. Dit is die begin en regtig die einde van hierdie vertrek. 'n Mat maak 'n groot verskil. Ek sal jou aanbeveel om baie goed te belê in 'n goeie mat. Dan wil jy natuurlik ander stoele hê as jou pelle kom rugby kyk. So guys, now we have basically a skeleton, a bachelor's pad, but we want to create a living space that you absolutely are in love with. You cannot go without a corner table. We're going to show you what to add, what not to add. And then very important, of course, is having a beautiful coffee table right in the center. So natuurlik, jy wil nie net 'n generiese vertrek hê nie, jy wil die vertrek bietjie meer jou eie maak. En hoe ons dit doen is by eenvoudige goed soos keuse van die lamp wat jy gaan insit, wat se kussings jy gaan insit. 'n Ander baie lekker tip is, as jy baie graag vriende oorkry, is om jou ronde koffietafel te vervang met 'n ottoman. It's beautiful, it's practical, but we want to add a little bit more inspiration, love, passion, and that little extra, that's you.